Diretso tayo. Pre, hindi ka mo titigog yung kape ko man. Happy naman? Di pa ngabi? Eh, bye Brad. Bumburadyo lang ningdingin dati Brad. Silang dingding, lalakay. Nagbabalipay drama da. Nagkam ko matitenggen ti obing dito kaya baka dadupay ti gradyo nga kids. Nagdati drama nga Tagalog, hindi sama di man nila nga Tagalog. Da. Nag-weird ni. Paano may ang Ilocano ni. Namaya, immersive. May naman Brad, mas immersive di Tagalog yung Ilocano. Awan di Ilocano pride. Pinaltugan na dito yung tibarupong ko ba. Descriptive talaga. Naman si panahon natin. Abi nga, ang bagsol mo, ito yung right upper quadrant ni chan ko. Tadi, sakto yan, deliver. Tadi yung daddy chef's knife. Abi nga, pinaltugan na dito yung right nga saka. Yan ti sakto, yan ti kuko. Nagrigat agangis 2 to 3 breaths per minute lain yun. Iriga na kay tas lamalmal mes. Nigunig to yung chest. Ayan, gusto nyo makapelo. Thank you. Okay, let's go! Let's go to convention, vlog that A few moments later. Nagbagan niya oras. The-prank ko, Brad. We're gonna find the great fashion show and getting pranked, bro. DSLR. Dati kami text na nga kwarto ito yung abasi eh. Tapos DJ lang. Baka DJ na, di ba sila nga kwarto nga DJ? Patkagawad man kami ng nagilatid ka. Na-prank tayo. Dito sa Balang Convention Center. Plaza sir. Plaza Convention. Makaligay, Brad. Hindi naman. Pero mo, magno. Ano po, dalang ma-feel the embarrassment ko nga should be. Hindi mo tao kayo pwede ginagawad. Well, tatala mo pa naglega po. Just got pranked. Diyan double check it. Hindi magkano yan. Abel Iloco, formal, convention center. Oh, ilang mga dinapak ninyo. Overdressed na dito. Bain. Ito yung tajilugan na King Kagawad. King Kagawad? Saan na di boss da? Win, kasla boss lang ti Digimon. Na dito nga patari ka sa zombie dito. Kasla sila mga zombie. Ito ni zombie Brad! Ano to Brad? Ah! It's just a family. It's not zombies. Pulis na rin pare ni. Ano ni? Giant Brad! Red kan? Dalasin siya? Arda, naminar na si Tarta Pulisan, Brad. Tapos? Awan lang. May lang ko madilugan ko hanga pang family kaya bagay ko mainti rebellious nature ko. Di UNP kaya paparking na gaminti ko. No parking. No pasakay na gigiyam ko kaya butik ka. Baka may ramraman da ka no. Buga ka man, hindi tayo breathalyzer. Yun na. Hanga ko mga siya kaya Irish coffee tinodel ko. Irish coffee na ito? Kaya tinugang ko sila. Gandara CJ baka ako. Dalang nga tatiko na lipatan na di balayda. Ay, baka mang sundo. Pang sundo lang. Baka di breadwinner di balayda sa house. What a responsible son. Awan ti point lang ako. Delinquent day yun eh! Ako kasi. Nagkama na ponytail. Alam mo nga nakamolet mo. Sige. Kurado na. I just got your parking space, brother. Stime, nadami camera angle na. Language, bro. I mean, Stime. Teka. Nalaing ka, Brad? Nalaing. Pati mo. Okay.
Ay! Fancy! Iba! Plastered na plastered ka. Graceful dance number indeed. Governor Ryan and his beautiful wife, Pat. Good evening. Thank you very much and enjoy the night. Hanapin mo ang pin niya. Jalan lang. Plato may pag Everybody, my name is Kylie Ishida. I am the Beanie Beanie Filipinas USA Tourism 2017. Kung gusto nyo maging model, kaya Ako si Gina. na dream mo ba dati maging vegan? And I am here na, ano pa ba? The Abel fabric is known for being strong, colorful material. It plays the Maya gipit din di bicep na. Kita ulit yung craftsmanship ni Balder brand. Sayang. Okay ka lang? Kaya mo rekwenta na ganyan ng laki to make me feel better. Intense yun yung passion ko. Okay, our next prize is a program. Yes, Brad! Strict. Solzon. Congratulations, ma'am. Nagduwa-duwa na tayo mapansin. Him na pana. Para king ka, Brad. Flat screen! Flat screen! 24-inch flat screen TV yan. Just one. Yeah! Gasa ka, Brad, ha? Gasa na, Brad. Naurnong mo DJ swerte, di man nga years. Tangarin mo mga bati raffles. Mas like extreme si table tayo, gasto kaya pag mini. Swerte si table tayo, ha? Dapat kumaji Samsung J7 kinala. Very nice fashion show. Na-enjoy ni Gio, di pa fashion show. This is the end of the vlog.